ngapdeng sewai pi ke parlok ke bistanar ban pe yakre ke video hak ke channel Marsien mi ka khubor bo unsa mino Julian Alvarez nak klub Manchester City khihwin ka iathied player hadeuba Europe hadin ka jingmi ka khubor bo Julian Alvarez unsa mino nak klub Manchester City mentaka samoy sibun ki klub baklain bor na deuba Europe menta baro kila paik mat shau bat katkum ka report na Fabrizio Romano laong bo Julian Alvarez lakwa ban mino nak klub Manchester City mentaka samoy nakadaw bo lakwa ban yo mimadan sibun ki jilekai namar klub Manchester City bunsin Julian Alvarez ulami madan kum uplaya syong ben bat dai halor kane kadaw une ustaikar ubat tubit kari Argentina Julian Alvarez ulakwa ban mino na iathied lane na klub Manchester City nakam tabot lik nyasono shaki wai pat ki klub Shushu Fabrizio Romano liatu baki katto kane tiliki klub bapau na doba Europe kila kwa ban so yau hakne ka yau iathied players jong kane ka ayom yur ka bamta Fabrizio Romano liaturu baki atleti klub bapau na La Liga kata ka Atletico Madrid bat ka klub Barcelona menta ki don hapdeng ka jingben kre nakam ta bantit yau Julian Alvarez na ka klub Manchester City bat kumjuru ka we ka klub Kleinbor na Fran ka PSG menta ka laktong bansoy yau ne ustaikar jong ka klub Manchester City ka klub PSG katkum ka report na Fabrizio Romano laong bakala de ban pen kre ka song pisa bansoy yau Julian Alvarez hakador 3.9 million pound na ka klub Manchester City menta ka samoy je parlok bat kano ka klub pikwa yau Julian Alvarez bonlik penyaso hakane ka samoy lada un mino na ka klub Manchester City je parlok ngin sapek bat kano ka klub Julian Alvarez unsalai penyaso hakane ka samoy ka menta lada un mino na ka klub Manchester City je parlok tang kidi khubor ngangai bapla sautu ngin sai kendu hakwai pat ka video khublei shibun